ni rutahizamu ukomoka muri Nigeria ukinira ikipe Bugesera FC bamwita LE10 arifuza gukinira ikipe y'igihugu Amavubi. Ni mu gihe ku rundi ruhande ikipe Rayon Sport imwifuza ndetse inifuza kuzamuha nomero 9 nka rutahizamu w'iyi ekipe ya Rayon Sport. Uyu rutahizamu uyoboye abamaze gutsinda ibitego byinshi hano muri shampiyona y'u Rwanda, aho ubu afite ibitego 14 akurikiwe na Victor Mbawoma wa APR ufite ibitego 13. Yasabye kuba yahabwa ubwenegihugu agakinira igihugu cy'u Rwanda. Nta byinshi biramenyekana ku bijyanye n'aho ubusabe bugeze, gusa amakuru agera ku Simbi yamenye ni uko abo bireba barimo na Ferwafa babwiye ndetse bakabwira n'umutoza w'ikipe y'igihugu Frank Spegita nimba yishimiye urwego rwe ku buryo yahamubona mu bakinnyi bakenerwa mu kipe y'igihugu Amavubi nta kabuza yakoreshwa. Gusa muri iyi minsi u Rwanda rukaba rwitondera cyane gutanga ubwenegihugu ku bakinnyi baza mu kipe y'igihugu nyuma y'ibyo rwahuye nabyo mu 2014 ruhanwa kubera na Dani Birori wari ufite imyirondoro y'ibihugu bibiri. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi umukinnyi umwe niwe wenyine umaze guhabwa, ariwe umunyakote d'Ivoire, ariwe Gerard Hu wabuhawe mu 2022, ariko nawe akaba atarongeye guhamagarwa mu kipe y'igihugu y'Amavubi. Visi Perezida wa Ferwafa Habyarimana Maurice aheruka kubwira Isimbi ko ku bijyanye no guha ubwenegihugu abakinnyi bakaza gukinira Amavubi hari ibyo basabye umutoza ndetse akagaragaza n'ibindi bagakwiye kuba bamufasha. Ku rundi ruhande harimo n'ibyo guha ubwenegihugu abakinnyi yifuza, ari we babiharira agakomeza gushaka abakinnyi bakomeye bari ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda. LE10 yemerewe n'abayobozi b'ikipe Rayon Sport kuba yakwemerwa umwanya w'9 dore ko ikipe Rayon Sport na rutahizamu ifite, ariko avuga ko ku rundi ruhande ari imitwe barimo kumukina kugira ngo azitsindishe ku mukino w'ikipe Rayon Sport izahoramo n'ikipe Bugesera. Ku rundi ruhande niko basesenguzi ngo babibona. Ayo ni amakuru akomeye cyane ari kuvugwa mu mikino. Ku rundi ruhande hari byinshi bikomeje kugenda bigaragara haba muri transfer nyuma y'uko ikipe Rayon Sport ibumburiye amakipe yose hano mu Rwanda mu kwifatanya n'abanyarwanda muri rusange muri ibihe bidasanzwe byo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. N'abayobozi aho basuye ndetse n'abafana bagakora urugendo bajya ku rwibutso rwa Nyanza aho bibukaga abari abakinnyi ndetse n'abandi batutsi baguye muri Jenoside hariya mu 1994. Ntabwo byari byoroshye. Ku rundi ruhande hari amakuru atugeraho yemeza neza ko ibyo Skol yemereye Rayon Sport ubu nta kabuza amafaranga batangira kuyakoresha basinyisha abakinnyi bagiye bavugwa ni ku mpande nyinshi zitandukanye, haba mu gihugu cy'u Burundi, hano mu gihugu cy'u Rwanda bano rucabana, hongeraho muri Tanzania, Kenya, hose no muri Nigeria bagezeyo. Ndetse bivuga ko amakuru y'impamo ahari ni uko hari abakinnyi bakomeye n'ubundi bazagomba kuhasinya muri Rayon Sport. Amwita Tambo Beki wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo yatangaje ko intwaro zidashobora gukemura amakimbirane amaze igihe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, asaba ibihugu byombi kubikemura biciye mu nzira y'amahoro. Uyu mukambwe uheruka i Kigali aho yari yitabiriye umuhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi yatangaje mu kiganiro aheruka kugirana na News 24 Afurika y'Epfo kuri ubu ni kimwe mu bihugu mu majyepfo ya Afurika byohereje ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guha umusaza FARDC. Ingabo za leta ya Kongo zimaze igihe zihanganye mu ntambara n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23
ingabo za Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania kuva kugeza ubu mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ntihigeze zoroherwa n'ibitero karabutaka umutwe w'umuventura wagiye ugaba kuri izi ngabo, kuko umunsi ku wundi zigenda zicwa urusorongo. Umuryango wa SADC kuwa mbere watangaje ko abasirikare bawo 4 barimo abanyatanzania 3 n'abanyafurika y'Epfo umwe biciwe muri Congo nyuma y'uko ikigo barimo kirashweho igisasu cyo mu bwoko bwa mortar. SADC yavuze ko iki gisasu cyakomerekeje abandi basirikare 3 ba Tanzania kuwa mbere. Afurika y'Epfo, umuperezida n'ibihugu bigenze gutyo bikomeza kuvugisha ibitangazamakuru bikomeye cyane, ndetse mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 uyu musaza w'umukambwe yaje kugaragaza uruhande abogamiyeho, ndetse yagize ati ayo masezerano avuga ko guverinoma ya Congo igomba gukora ibishoboka byose ikambura intwaro abo bantu bose bakoze jenoside u Rwanda mbere yo guhungira muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibi nibyo byatuma u Rwanda ruvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Congo. Yunzemo ati ikibazo ni uko amasezerano atigeze ashyirwa mu bikorwa, ariko nta nubwo yigeze hagarikwa n'iyo shingiro ry'ibisubizo bya politiki. Amasezerano Tiambo Beki yakomazagaho yashyizweho umukono ku wa 2 Mata 2003 Sun City muri Afurika y'Epfo. Umunyagana Kofi Annan wahoze ari umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ari mu bitabiriye umuhango wo gushyira umukono kuri amasezerano. Beki yavuze ko igihe kigeze amasezerano ashyirwe mu bikorwa, kuko ingufu za gisirikare zananiwe gukemura ibibazo biri muri Congo.